Thokozani balaleli emakhaya. uMaZulu okhulumayo iNkosazana Yamanzi eZanemvula. Ngiyahamba balaleli ngisemsebenzini, ngibambise ukuyosebenzela ePolokwane because the job that I'm doing lo ngawufundela esikolweni. I travel almost all provinces ngenze recruitment for the entire organization, wonke ama-position. So I've been doing that. uNkulunkulu nje isisipho angipha sona nedlozi lami elangibusisa ngakho. So I'm planning a road to travel ngise-airport manje. However, yesterday I was trying ukwenza topic regarding the difference between nomsamo neNdumba. I had abantu abambalwa bebangibuza ukuthi njoba sebakulungele ukuthi bathathe umsebenzi wabogogo, omunye umuntu manje akunamsamo endlini, akunandumba, nomunye umuntu uthanda ukuthi ayenze umsamo indumba, of which lezo zinto azifani. Ngoba mina ngokwazi kwami indumba yisibhedlela, kungena wonke umuntu, abantu abagulayo, abanezilwane, abanenyama, abanaloku okumele balashwe. So indumba yisibhedlela. And then umsamo kula kungena wena uyi-one khona, la kungangeni abangani bakho, kungangeni noma ubani onganikwanga iphasi for ukuthi ayongena khona. So there must be umsamo, there must be indumba. Uma uyinyanga unokuzenzela elinye igumbi la kuyoba ithempeli lakho khona, la kuyoba umsamo wakho khona, la uyothatha khona amandla bafuna ukukhuluma nabantu abadala, la uyophahla khona. But in most cases uba nayo le ndawo, uba nayo ekhaya la uzalwa khona. Uma umlanjwana iba khona leyo ndawo ngale komalume umsamo, ngoba noma usikhulisa thina, noma sozile uzokhula, before sekumikisa la uhlala khona la wakhe khona indumba. Ngithanda ukuthi abantwana bahambe bayonyathela ekhaya noma kubomalume la ithonga livela khona before siyibikisa kuphi emsamo la uhlala khona. So kubalulekile bantwana basekhaya ukuthi nibe nomsamo. Umsamo akusuwakho, umsamo obasekhaya or umsamo bangale kubomalume makubo umlanjwana. And kulakulatwa khona impepha, kubikwa khona izinto nezimo, izinto ezenzakalayo. Makube khona umuntu oshadayo endlini, kuye kuhanjwe kuyobikwa kuphi emsamo. Makube khona izinto ezingahambi kahle endlini, kuye kuhanjwe kuyobikwa kuphi emsamo. So ikhaya nje, umndeni ongenamsamo kuyafana nokuthi loyo mndeni loyo usuhleli kuphi esigangeni, ngoba yonke into imsamo yindlu thina besiyenza kube sithi ikhishi labogogo la kuhlala khona. Sometimes uyafaka kwa istofu khona, kuthiwe yiziko lezalukwazi. La makunemicombothi yonke into kubekwa khona. La makuna something eyenzakalayo endlini ubika khona. So kubalulekile abantwana basekhaya ukuthi umsamo ube khona. Angeke uhlale ungenamsamo, angeke uhlale ungenamsamo. Kwamele ube nalo igumbi la uyobika khona izinto, i-altar yakho eyasekhaya. Noma uyinyanga uba neyakho i-altar la kungena wena khona, la ubeka khona izambatho zakho zokukhuleka, la ubeka khona ibheshu lamakhehla, la ubeka khona induku zamakhehla. Ngoba ezinye izinto ziba secret, angeke ubeke izinto zamakhehla endumbeni, ngoba endumbeni kungena abantu abanezilwane, abanye bazozama ukukuthebula, bayangena endumbeni. Yabona, abathakathi bayangena endumbeni bazenza iziguli, abanye kuso bayangena endumbeni. So angeke ubeke into zakho ezibalulekile nezi-secret kuphi endumbeni, ngoba indumba isejari, kula kungena wonke umuntu khona, kula silapha khona abantu. Kodwa izinto uzibeka kuphi emsamo. Noma ukhona umsamo kini,
uyazakhela wena enye indawo, uyazakhela indawo la uzoyenza ini, umsamo khona. Umsamo ukhona ekhaya, nawe njengenyanga, njengomthandazi, kumele ube nawo umsamo. Iy'khali zakho, yonke into yakho, izembatho zakho, amajazi wakho, into zakho nje eziholi kumele uzibeke kuphi la kungangeni abantu khona. Noma unomsebenzi endlini, akumelanga abambe into zakho, akangeni lapha ayoklina, uyaziklinela wena. Yile nto esiyibiza ukuthi is an altar room, la wena uyobeka khona into zakho ezingcwele, bese mawuceda uzenzela umsamo. Bese uyabalanda phela labadala, uyabatshela ukuthi ubakhele umsamo wakho la endlini, yayibona into enjani, ukuthi nawe njengenyanga kuba khona la mawufuna ukukhala uyothatha amandla khona, uya kulelo gumbi lelo, yayibona into enjani. Awuveli nje ubeka izinto endumbeni la kungena khona abantu amajazi, sizoconsulta thina sibona amajazi ayalenye endumbeni. Akwenziwa lokho, akwenziwa lokho balandeni. Into zethonga ziyahlonishwa, into zethonga ziba sacred. Ngeke ubeke izembatho zamakhehla nezalukwazi la kuphithizela khona. You can't do that. Abantu beza ngama-energies, abantu beza ngalokhu nalokhu nalokhu. Iy'mpahla zakho zamandla ziyalenga lapha endumbeni, la kungena wona khona umuntu, bonke khona umuntu. So the best thing ongayenza, uma unendumba ezi-2 ungakabi nemali, lapha abantu kule ndumba yezalukwazi, bese kule yamakhehla ungayenza umsamo temporary, kungene wena wedwa, mayokhuleka uthatha amandla ubeke khona nenduku nezambatho namajazi yonke. Kodwa isikhathi masamba kumele ubenzele umsamo. Umsamo awuhluphi bantwana basekhaya, ungawakha ngomkhukhu, ungawakha nge-stop nonsense, temporary structure. You can build umsamo until ube namandla okuzakhela indumba noma uguqa sithandazi. Unyanga enjani engenamsamo? Nayibona le nto engikhuluma ngayo abantwana basekhaya, ngobe ngithinta lokho kuphela. And angeke uthathe umsebenzi wabantu abadala mawuceda mase sikuhambisa siyakugcoba ukufundisi, masiceda siyokwakhela iladi kuphi emchashweni. No, you can't do that. You can't uke emchashweni uyoyenza iladi khona. No, iladi itsila uthengela indlu yakho, uyayibika ebantwini abadala, bese makuceda-ke siyeza sikumisela iladi khona, uyayibona into enjalo, ubufundisi bakho khona, uyayibona into enjalo, la uyokhulekela khona abantu bomthandazi, nakhona emakhosini, nakhona emandaweni. Ubunyanga bonke general nobufundisi nobuprofethi angeke kufake ekuchasheni. Abantu abadala angeke babe ne-access yokungena emzini womunye umuntu, bazoma bakumele egeyidini, ungene wena uma ngale ndumbeni awabafiki, bese mawucala uphuma ngegeyidi so uyabafika. Yayibona into enjalo. So abantwana basekhaya kubalulekile ukuthi ngamane uzifunela istandi, uzakhela i-structure, temporary structure, wakhe indumba khona, makuceda uzakhela umsamo makuphi umsamo ekhaya. Futhi nje mina ngi-advise abantu ukuthi babuyele emakhaya bayowakha a-temporary structure yomsamo, ngoba uma uthatha umsebenzi wamakhehla nezalukwazi kumele uyonyathela kubomalume amini kuboma, uphinde futhi uyonyathela nakubo baba uma kube izindlu zikhona, ukuthi babone phela ukuthi sowuthethe umsebenzi. Manje wena uma kube umsamo la kubikwa khona ukuthi umsebenzi sowuthethe awukho, angazi ukuthi kuba yini. So ezinye izinto umsamo ubaluleke kakhulu. Izinto zakho uma kumele zimanifeste zivinjwa yiphi umsamo, ubone ukuthi into zakho azifinyeleli la kumele zifinyelele khona because of umsamo. Bese mase siuhlambulula umsamo ungcolile, asagezi leya ndlu yakhayo, sesigeza wena umsamo la phakathi kuwo in your belly, kunabantu bakho ohamba nabo, umsamo lo usuhlambululayo. Ngisazobuya kuleyo topic namhlanje. Kunomunye umuntu ochashile ofuna simenzele umsebenzi wamakhosi, somisela indumba neladi khona. So sengilungisa leyo nto leyo bantwana basekhaya ukuthi awukwazi ukufaka abantu abadala emchashweni, and indumba isibhedlela, umsamo kula kungena wena wedwa.
umsamo wasekhaya kula kungena khona umndeni kuphela, and nakhona akusho ukuthi wena uma uyinyanga uma sekunomsamo kini wena soyahamba la uyofuna ukulayita impepha. Ulayita kanjani impepha ekhaya ngoba kuba khona umuntu o-appointwayo, abazali mabasaphiya yibo abayilayitelayo impepha. Uma kuba ubhuti omdala ukhona uyo appointwayo alayita impepha. Akusho ukuthi uma uyinyanga wena-ke sowunelungelo lokuthi ulayite impepha ekhaya. Akusiko lokho. Yayibona into enjalo, you don't do that. Impepha ulayita endumbeni for wena, kodwa emsamo ayilayitwa wuwe impepha, not unless if vele uwe appointed ukuthi uyilayite impepha emsamo. Ngisazobuya abantwana basekhaya nibe right, ngizaqhubeka kahle ngi-analyze le nto, bengifuna ukuyilungisa nje for lo mfo ucakekile. Amen.